Dragi prijatelji Big TV, kako se živi? Koronavirus menja tebe i menja mene. Šta možemo naučiti za ovo vreme? Naučim ne odustati. Također, ja trebam anti-stres zanimanje u mojoj sobi. Pusti točka na gitaru svira, tad u meni dijete kaže ratatatira. Znam šta je bolje, samo treba mi volje. Godine lete, ljudi samo stoje, brine i bukac. Želim to bolje, odmah dođe što prije. Ne obazira se na to što ljudi govore. Ne razbijaj mnogo glavu oko toga. Slijedi pravi put, korak po korak. Slijedi pravi put, korak po korak. Vali mi život, bez korona i mask, ruke gore, ona je bomba TV. Luksa